Josephine hamba uthatha lesikhiya sakho wena nangu lesikhiya sakho wena Josephine. Josephine mina. Josephine yakufanele igama yakhona. Uthatha phela Josephine. Ngiyayithatha legama ngiyakupha khona ngithi thatha legama. Mina chase nje ngibona TV bengibukela labanye abapop so. Bengibukela lamanye amapop so bemapopayi. Beyathi lo munye beka Josephine lo munye beka Sarafati. Bengisarafati lo munye. Sarafati. Wena bese ngiJosephine kufana nawo kufanele. Ubele kahle mara channel ebantwana. Angisakhumbula ukuthi bengibuka kuphi. Usihlangane nabo Josephine nabo Sarafati. Maybe mhlambe ngabo Sophia ke. Mhlambe usho ukuthi angabuka kahle mina Yini mara nawe la. Asingiyekela wona amapopayi ngabo manje uthi ubukele bo Frozen bengiloku. Frozen mara ngathi ngiyokuniketa igama lamapopayi yakufanela. So unawubuka ngibona napho ufana napopayi. Kakhulu lalela manje ngicocela indzaba sonzela batakubona kahle sichaba ngitshela phela ke singihlangane nabantu lapha eketeni yale kuseni la keteni Matthew hawu ngani wami uhlakaniphile yathi wena lo mlungu lo macrush yakho ahamba neli namfati yes ngambingelela hi Matt and then hi kunjani phila uphi Mark ulele loyo ngisakomvusa and then so ngikutshelile ngathi angifuni imfati wakhe ngifuna yena ngibingelele kube bengisaba lo mfati ngaba ngambingelela anginanyoni phela mina la kimi la Batokushanga mbama wena ngiyokubingelela bhuti bengabe wena unenhlanhla namuhla ukuthi awoshaya ngibona namuhla ukuthi ngivuke kahle nginenhlanhla darizwa ne crush ngibonile ngathi ngihamba silanga lami ngoliqala kahle guys lo makelo uyaganga ngiyahamba bye bye